Pozdrav svima, posle pauze od jedne sedmice, kratko i jasno ponovo sa vama, par kratkih tema i jedna opširna. U Londonu se dogodio teroristički napad, izveo ga islamski fundamentalista koji je ranije bio poznat policiji, u bočnoj istrazi do duše, ali onda se postavlja ponovo pitanje čemu služe sve ove špijunske sprave koje koriste koje kakve agencije svijeta, NSA, CIA, GCHQ i tako dalje, koga oni špioniraju ako ne mogu da špioniraju ove koji su prethodno bili osumnjičeni za terorizam. I također poruka sa strane, baš fino kako je sigurno u zapadnim zemljama, u NATO članicama od islamskog terorizma, jer tamo kažu treba da uđemo da bi se zaštitili od terorizma. Terorizam u Crnoj Gori i neutralnim zemljama 0, terorizam u NATO članicama vrlo visok broj. Rukometaši Simić i Borozan odlučili su da ne nastupaju za reprezentaciju Crne Gore, već da sreću traže u nekoj drugoj državi, da igraju, pretpostavlja se, za reprezentaciju Katara. Ovo je izazvalo veliki bunt na društvenim mrežama, vrlo interesantno uglavnom od onih koji su spremni da prodaju glas za 20 eura, 50 eura, ili da se prodaju za plažu dobru, za neki drugi pristup i neku drugu sreću koja im se daje, a ovamo su ljuti ako neko igra za drugu zemlju. Svakome svoje sreće. Također je interesantno da se ti navijači ne bune kada za reprezentaciju Crne Gore u fudbalu igraju Volkov ili kad je igrao Damjanović, ne bune se na Bojanu Popović i Anu Đurić, mislim da se tako zvala, ne bune se na Tajrisa Rajsa i na Mladog Ročestija, ali im smeta kad odu u neke druge stvari. Budite iskreni ili ćutite. I naravno, vi koji uglavnom ništa niste postigli, nemojte da vadite svoje frustracije na sportu, a pogotovo ne na onima koji su nešto uspjeli u njemu. Ustavni sud je zaključio da je ustavno bilo smanjiti naknade majkama sa 3 i više djece. Zanimljivo, to je isti onaj Ustavni sud koji je odlučio da Filip Vujanović može i 3. put da se kandiduje za predsjednika Crne Gore. Ko zna, možda će mu dozvoliti još jednom sljedeće godine, brzo će izbori. Također, to je Ustavni sud koji preko godinu dana ne može da se odredi prema pitanju da li je taj sam zakon o majkama ustavan. Dakle, oni su stigli da odluče o nečemu što se desilo prije par mjeseci, ali i dalje ne mogu da odluče o nečemu što se dogodilo prije 2 godine. Odnosno, to su profesionalni primači plata, tako da svaka čast Ustavni sud. Glavna tema je ipak vezana za obilježavanje, odnosno za zabranu obilježavanja pomena na 18 godina NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore, SR Jugoslavije. Građani, političke partije, neke građanske organizacije, nevladine organizacije htjele su da obilježe 18 godina od bespravnog, krivičnog, agresivnog napada NATO alijanse na SR Jugoslaviju. Dakle, da bi to odradili, željeli su da pođu i postave vijence na smrt prvih žrtava koje su pale ovdje, a to su vojnici u kasarni u Danilogradu i Maslinama. Nije im omogućeno i kako su objasnili vojnici koji su tamo radili, zabrana je došla direktno od ministra odbrane. Zanimljivo da je to isti ministar odbrane koji je prošle godine dao sve od sebe da suspenduje đake Danilogradske gimnazije koji su tada obilježili istu tu situaciju, tada 17 godina NATO bombardovanja, puštanjem onih čuvenih sirena za opasnost. Očigledno da je učinio taj stručnjak za sve koji je bio direktor Rudnika uglja, direktor budućnosti, ministar obrazovanja, ministar odbrane, zamjenik u Ministarstvu unutarnjih poslova Srbije i Crne Gore i svega drugoga, da nekako što bolje zabrani bilo kakvo podsjećanje na ono što nam se dogodilo tada 1999. godine i u nepravdu koju smo proživjeli. Šta god ko mislio o NATO bombardovanju, jedno je jasno, jedno je tačno, to nije bilo međunarodno zasnovano, nije bilo ispravno i na kraju krajeva uglavnom se svelo na bombardovanje civilnih ciljeva, a ne na režim Slobodana Miloševića, jer se on nije branio na mostu na Murinu, na onom željezničkom mostu gdje je pogođen voz, u Luki Bar, u mnogim drugim mjestima, Aleksincu, kineskoj ambasadi, televiziji Beograd i ostalim mjestima. To je bilo, dakle, jedno iživljavanje i jedno pokazivanje novog modela kako će NATO da funkcioniše, odnosno kako će da bude svjetska policija spremna da reaguje bilo gdje na svijetu. Ipak sve to na stranu. Čak i ako bi prihvatili onu argumentaciju da je sve to bilo sasvim u redu i da nemamo oko čega da se bunimo, sasvim je normalno za jedan narod, za jednu državu da se podsjeća onih koji su dali svoje živote u njenu odbranu, kakva god ona bila. Jer nije taj Saša Stajić vodio politiku, nije išao u Rambuje, nije pravio probleme na Kosovu, već je bio vojnik, bio je tu, odgovorio je onome što se zove, da kažemo, poziv otadžbine, nije htio da izbjegne to. Iako sebe ubrajamo u pacifiste, zaista ne smije da se stavi u drugi plan nečija žrtva, nečija borba, nečije odgovaranje pozivu države, bilo da je to bilo u Dubrovniku, u kasarnama, na Kosovu, bilo gdje. Jer onaj koji je činio zločine, treba za zločine da plati. Opet je na državi da ih procesuira, da ih pronađe. A onaj koji je išao tamo zato što mu je rečeno
država se brani tako i tako, i on iz svog, šta je mogao da zna, imao je televiziju, imao je novine, nije bilo interneta, nije bilo širokih sredstava informisanja, dakle, otišao je i odgovorio je tome pozivu na najbolji mogući način i dao je sve što ima, dao je svoj život. Kako možemo to da zaboravimo? Vi kad odete u neki od svjetskih gradova, kao na primjer London, pošto su Britanci ratovali širom planete Zemlje, vi možete da vidite podsjećanje zastave, plakete za njihovu vojsku i njihove akcije u svim mogućim dijelovima svijeta, bilo da se radi o burskom ratu, ratu protiv Zulu plemena, ratu protiv aboriđina i Maora, ratu protiv Kineza, opijumski ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu, dakle ratovima koji su bili, neki koji su bili vrlo opresivni, neki koji su bili odbrambeni, ali im to uopšte nije važno. Vojnik je časno obavljao svoju dužnost, išao je tamo gdje je domovina od njega zatražila i on je na kraju krajeva plemenit, onaj koji nije činio nikakve zločine, a većina ne čini zločine. Dakle, problem je da li država nešto činila ispravno ili ne, to je njen problem i mora da prođe sud istorije. Ali običan čovjek mora da ima sve benefite, mora da bude pohvaljen, mora da bude zapamćen. Isto važi i za ove. Dakle, ako prihvatimo argumentaciju da je sve to bilo ispravno i da je NATO nas ispravno bombardovao, opet ne možemo da prihvatimo da se ljudske žrtve smiju zaboraviti. Oni moraju da budu posvećeni, njima moramo da se klanjamo, tako da kažem, moramo da im odarimo svoju zahvalnost zato što su dali sve od sebe za nas. Dakle, ko je, opet kažem, ko je bio krivac na stup srama, ali svi ostali moraju da budu dobro zapamćeni. Uostalom, članice istog tog rata su ratovali same među sobom i dalje se sjećaju svojih žrtava u tim ratovima, bilo da je Prvi svjetski, Drugi svjetski ili neki od prethodnih ratova, francusko-pruski ili šta ti ja znam. Sjećaju se toga. Englezi obilježavaju pobjedu u Napoleonovim ratovima, iako su danas jedni i drugi u NATO-u. Da li se od nas očekuje damnatio memorije, da bi se mi, pošto smo mali i nebitni, da se zaboravi tuđa sramota, da se zaboravi to što je neko se ogrišio o nas, a on će da kaže, eto onako, izrazivamo žaljenja zato što je bilo ljudskih žrtava, pošto tako, kada nekoga prebijete, vi se žalite ga što je boljelo, a ne kažete izvini. Tako da, ovo je užasno, sramotno, ovo je pljuvanje, dakle, na bilo kakav temelj države, jer kogod je branio državu, kako god da se ona zvala, on je učinio svoju najveću žrtvu. I sada zaboraviti njega zbog svoje loše savjesti, zato što ista ta partija kooptirala sa tim problematičnim i danas krivim za sve Slobodanom Miloševićem, koji jeste kriv za mnogo štošta, ali mislim da za to nije, i koja je isto tako išla u pohode na Dubrovnik i na druga mjesta, pa danas zaboravlja sve te koji su išli tamo i nisu učinili zločine, dok oni su platili sebi koje kakve ordenje i to. Tako da ovo je zaista u toj našoj istoriji beščašća na vrlo visokom nivou. Hvala, vidimo se sledeće sedmice.